Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Shisngi hadin mo pria harengkar badu Islam talent shop hikat to kat ni benta jang Eastern West Khasi Hills District kahnyo trap integrated territorial organization kalit binya kendo yu additional deputy commissioner ke district halo ke jingdu kinong rap na ke jinglen shop kemariang na kaliang gidekhat kahnyo trap integrated territorial organization klatmu binya kendo ya ke Mitali Chandra kepada ke deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills District hari nomor ke jingbon kam kilahaban kendo no yu ADC Habakran adalah dapatnya kendo yang additional deputy commissioner lihat ho bau ADC lihat ho bagi hapshwa man pendam ya ke jingliat survey hapo posngi ya ke jaka besyakta bat kelapen pauru bagi hito kan buddin ban poi kloy kan ke jingarap syakinong rap kecingwan jongim ta kesngi hang ni kalong bat pensngau ya kecing jong kinong rap ngila wan hang ni ban kundu EDC hang EDC melak bandan tinggal kundu mai EDC ya wangi layo banyak keren di EDC yang baik gila ya simtia kini kakam maksud dia tentu makiru kila dan kata ke meeting banyak keren kila dan meeting buat usia melu di nakali yang jongi pangi personal kiba kinsim action nanti bakin sim kam buat nabata kini kinong rap kiba langat kini kicing sular markam tam hakum kini ke foring i bakin nong rap kidang apkmit binti uso bakin yok kait rei kai keba jai ki pade kalau kerja kai keba long kajing sam lanat yaki ala ban ong ha keba bun teli ki snong kita kiba kilayo ban fun ban ni bun teng ki long yeng balangop ki de ki apot bun teng ki sngo puslai musim sngo duka musim kawai ru ngapa ban ong syakar sarkar nada pila ban pulut kapisa katingka sibun nabanta ban yelek kemen nabanta kata kejela di perkat lem namata kinong rap ru bakin yok lek kemen lam khamtam hakum kani kapor baki ngat ikini kejing jenjar te ngi mentas ngi kum ka hitu ka new trap integrated territorial organization te ngi lawan tas ngi ban kendu EDC ma te EDC jong Eastern West Khasi Hills tang ba belong ba idan ha meeting ba imla bandan hamlang ban ni te kum tahi ngi lai kendu no iba nong bri badai additional deputy commissioner yung ke Eastern West Khasi Hills bat haka jingya keren jungi ngila ong ba in expedite na in step ikata kakam ban ai jingya rap no ikini ki nong rap ma hapo Eastern West Khasi Hills ki balangap akan ni kajing shop pra yung hakini ki sngi baladap te kum tahi ngila ya keren ru ba lada kat bala kan wan kafan na po ka SDRF na na po ka state disaster response fund ba hapo ki baru ban ai kani ka restructure yang ini ki crop loans mah kita ki loan ki pelashim gini ki nong rap jengi te ban penjerong ban penjalan no kata kapor repayment ya kata ka jingseu gini ki loan baru ngilaya baru kat kum ka jingnya keren jong bagi additional DC ong ba kani bro kai kalawan hi na po u CM bat kila ong ba hapo suppose ngi ngin pendap no ikini ki kam jong ki survey nang tapat ban pet kat no ka jingjular hang ni hapo Eastern West Khasi Hills bat ki block ki badan hang ni begini kisnong mala syakta te kuntahi la ong ba hapo suppose ngi sisen ba ka pisah kalawan te ka consider ni ka jing reimbursement syaki beneficiaries na kita ki bala syakta kani ka jing shop jong upria te kumtahi nang tapat ini nakaliang jungiru nila budien yang kata ka suppose ngi kumakilaong inya budien biang yang kata ka suppose ngi kanang bakat ini nyarap padi poi syaki nong rap kan poi wood no kanang ba kanlak na kajing sosi na kajing syam jing kini ki long yeng ki bala syam ni kani ka apat kani ka jing shop jong upria